Kalong ke jingkemen ke bakrau, ya kinong hikai. Lembat iki kena skul joko skul Saint Joseph High Secondary School ha Umden. Ha ka ba henne kesngi, uba Meryl Bones im. MLA ke nong po, ulalait ban play paj ba e kamadan, ke bederu ke jakai yang assembly jugi kena ha ketiga skul. Ya ka bala adu te MLA, na ka banta ban pensugi kena joko ketiga skul, bat bakin light na ka bayang ha keti kamtam ha ka porliur. Ha ka ba play ketiga pelau bala siang da ka deu bilat. La sakhi da ka jingdon lang ki padar, sister, kino hikai kiri orang pa lembat kiwe haba ajing kran nak ketika sengi nak kaliang jung ba Meryl Bones im walaupun pau ke jingkemen ke bakrau baliyo ban play paj bano ketika madan ke ba uhi ula ajing nyerap nak benta ban senapan baha ke balong ru ke jingdon kamtam jugi kena ki balik pulih ketika skul uba Meryl Bones im ulong bo komen ban yo yarap ya ketika skul nomor ketika skul ke bala ajing hikai u hakipor ba mensyua Namar kata ulah ay gejing kular bu unang yetrei rengkat bat kinong peniyajong ketika skul kenang ba ketika skul kanang ay gejing syekri ke bejanai yagi kena skul ha ketika tanhi barokwe dengan konsultansi mentah aku bangin sayo ya ka projek lembaga World Bank ya ka surok nanung po umden ka Sunapur ka belam 1 kilometer mentah kadang ya kini kita pensret ka kentup ya kini kita ka jeung pian ni aku bang surok kan set be nanti namdon kam su kun nang baka mission ini ya ban pedun kam ya ketu kita ka bina angnut kadi gawe di benta ki wala sateng but ingin scam bagani kan suur long no sen malong gijing mentoy na ka benta ki pa no sung sunong kijungi agani ka dong berketahan di dungi. Haga bayi bat kini ke benta ke bagidan pada kesini, ii kemudian ke internet, ke skul ke internet, bat kelawan dur bahan mentah kini ke jenglong jengman jeng ke compound, mencua kini ke coach ke datang si, lapan pra kelawan ini ke internet bahan mentah, kelawan dur kelalong hapedeng bah, bat kadang ii bagidang don higi jengduna ini katu kini. Ngai hapedeng yuki dan sibun ke sultanat bernilai kai basketball. But pindah kemen, bandiyo ban tap call haga tuka fiberboard. Dena, kejuk uban suara galale, kejuk uban suara galale, haga bangi seksna de gidim itu, bat de ginar. De kejuk ke pemerintah, ke generation kelong dari fiber glass basketball board. Dena mar kata, kidan art league ini ki madan basketball yang pian ni, ke foundation kilane. Dengan serai hangnya padang sak kalau ban bu ya gitu di fiber glass basketball board. Dan mana kata tentu ya ke manajemen nak mentang ini jinglut jing set nak mentang juga buat yang pi ngan saai nak kalian itu ngan. Nak mentang ke jing mencoy.